Welcome to the Leading Sight News. Pudam jata chok lo, nasi. Alang ni pan dapat itu pan. Neblong letik ke, bangsa je song ke tonti lo pusi. Mata pono epecel sia song penke. Lalu, kasi nilila pan si thanom cholo, pan si nilila lip check lo kado. Ini tu kata bini rocop, ahok pet alam tesi alang li. Ini tu pan ethan polo. Senon ini tu melong. Nang citong tulang youth wing hin penami nang citong dundu pini asi youth wing in charge searching be kai pastame lapthi thi ini gini je pan alang like development peace tapen education ka paching thur ajoine si doctorate a degree ke longdun polo non development ave delo education ave delo education ka we ajoine si ili tum kar biya so maratum rohalo sumilarong hang pia phan be kai chok pachilo o mane rahul singh narphan rahul borabu pachitok de apia potum chi enam thekhere la pena son la son si no galo o mane phan also phan keche ke behem ki bidun pen kok that pida la puson ka siklang la puson nilitum inglong ara also maratum no gaw roha morigao la pen kamrum golaghat hojai la puson adim keche ke behem sakor ki bidun nangke lake education kaching thura pot kali tu libro la si nang lila bangso education ka paching thura men a doctorate degree ka chu enduna bangke pini pena bangke chepa pride dak ngon pusi nilihin pen tuning rilo nilelam thela pon sikang tonlok ado tulang rem desi pithi lok sita me pinianian sita Karbiang long administration atum arona teng pen akang sai pipede lake itu makhe phan ka therak me chota puja kali there me ang theklo lake lasona khaksi kidam tangani ilung thekam lo ilung mang jil tung phan ka chine ka lo school kitu nahu tuara beng nep chekko tulang dam ko pithilo lapusona tu thekam lo kanjang lo lasona khaksi kiram tanga chiklo panghini tiwa khe apang komane pang thek ke tu apran armu teklo kopia posi piniani karbiang lo inglo khe tu ban lapuson secret killing rape murder naki ongare to kopia polo itu labangso alam bangke abang bukti inglo khe tu ka char chuti ka kinaso binong akhe kela hello इंगो खे फंग की पीवीर ये फंग लबांसो बीजेपी सरकार के नॉन हेड पर ला की मांग कली आज दिन क्यों बंसी इतुमा डेडलॉन्ग री इतुमा खे फंग कपावीर टेचे फंसी लबांसो बीजेपी सरकार तुमके दीदी कांग निपन काम क्लेम्बो बीजेपी रो कमालो काम निकल दुगी जपांग टांग आगे लगे आरएसएस अपन बोंगो सेना तू इतुमा खे फंग इतुमा डेडलॉन्ग री फंग कपावीर टेचे फंसी alang tuwa kiman pini ingong kayang bong lapuson ke patiret ka adukang hoye lake ingong kayang bong pacelang silet bong ron mai ki pithurie pangsi alang tum bidikang lim dong sikot panel itu APSLC Central Committee tumpen labangso student demonstration kan inang ko the bangal lahen lo women safety aphan lapen secret killings lapen murder lahaya puthak ladakar bianglong lo itum lo jum khangjang lo army wang khak arui wang tak litum atok anu karbiang long pen secret killings murder lapen difu at town ang kangar lo matame ekdom kapati lai hui tum theklong pit sila so ka condemn ya phansi pinil tum kong sikot pen la so demonstration bang ekang ni pon non het jong litum theklong lo KIP rina rong pipi di alang li phan tame dak difu het jong ang kangar lo matame apran armut detlo chulang rem detlo sita me pinianianta administration atu lapen council atum pen lang thei sida paklang klelang lapen rada phan lahen lo ke claim ke chok chelang pu ke arrest bang ilum thekpon long lelang lasi pinianil tum pungtung ladak itum iskar bianglong difu SB Sanjeev Kumar Saikia APS alang li phan dame lahai hui alang li dak ke dopen crime nang ke bat theklong janglo alang li crime ke pakom ni phansi alang li tum police tum ke claim nangi sita crime bangke arni wang nang ke bat sili tum theklong
minor molestation child tumhan ke abuse usumar phan areng ka passo lai huin tame ke badlok sili tum thek ponlong lasi Sanjeev Kumar Saikia alang li phan tame dak is Karbi Anglong difu pen transfer nahi non mat alang li yon action and the arrest and the po la pot sin tum pini hai kang ni pot alang itu mas slogan beti bachao beti lake alang itu mas slogan ke slogan jong jong se plan den slogan jong se plan den lo thema minor child abuse minor child molestation halahai huin te elitum ke arui wang dak Karbi Anglong atok anu acin thong long ha tarapung ha borpung kadu ko belong ta elitum lai hui thek long pik lo lasi lage crime ke komi kali la bangso BJP government kacari pen crime bangke nang batong ong si litum thek pon long lo lasi lasona crime nang ke badaret ke ni litum APSLC pen bangke kroidun thek the lapen dodun joy thek the ni tunge chesong veji lapen akal pritum han kachuklem ve katum han arrest ve nangji highest form of punishment alang litum man pinangi la tikti ke la crime ke kom kilo usin litum check pon long lasi lasi nilitum pulo SP aphan masih transfer de nahi Sanjeev Kumar Saikia alang li phan transfer de nahi alang li dak SP ke dopen crime nang ke bad ilitum theklong lo lasi alang li phan transfer de pensi ilitum kaprek desen SP hills area yo kacari thek SP kelang pon thek SP alason SP sidang nang toy nahi jong si alang li phan transfer hai he pulo tang pe tuliram rong hang ke ai selang li crime manat pen alang pan kachotoi pudai tumang memel athema alang li ilsi panel discussion long kami alang ninje pon je Karbi Anglong ke nili CM lo kan ningkan kep lo lapen IAS APS kaduk ve ACS anta nili sijar kam daga chotoi pusalang li ninje lo kan lasi Sanjeev Kumar Saikia phan ke alang li transfer hai he lo tangte tuliram rong hang se alang li sikap bebohar lo son si jeplang der lo lahen lo